Dobroveče. Gledate Dnevni glas javnosti za 11. mart. Ovo su najvažnije vesti. 12 obolelih od koronavirusa. Hitan sastanak državnog vrha i stručnjaka. Premijer Crne Gore najavio zabranu litija zbog moguće najave epidemije. Bećković: u Crnu Goru lakše uneti drogu nego sveću za litije. Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, državni vrh Srbije hitno je sazvao sastanak sa svim nadležnim institucijama i stručnjacima u zemlji. U Srbiji je do sad registrovano 12 osoba koje su pozitivne na koronavirus. 2 pacijenta hospitalizovana su na kliničkom centru u Novom Sadu, 4 u Nišu i 6 na infektivnoj klinici u Beogradu. Od kada je vlada juče usvojila nove mere o zabrani ulaska stranih državljana i zaraženih područja, sa Batrovaca je vraćeno oko 50 osoba. Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da smo spremno dočekali koronavirus i dodaje da ne sme da nam se dogodi Italija, koja je cijela u crvenoj zoni zbog koronavirusa. Od 7 novo zaraženih koronavirusom, 1 osoba ima tešku kliničku sliku bolesti, izjavio je direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Zbog pojave prvih obolelih od koronavirusa u Srbiji, predsjednik države i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić doneo je odluku da odloži sve predizborne aktivnosti Srpske napredne stranke do 1. aprila. Vučić je odlučio da se to učini iz preventivnih razloga, kako bi se izbjeglo širenje koronavirusa, i opozicione stranke koje bojkotuju izbore, Savez za Srbiju i Pokret slobodnih građana, otkazali su sve skupove planirane u kampanji bojkota zbog koronavirusa, dok su Dveri zatražile da se izbori odlože. Premijer Crne Gore Duško Marković saopštio je da će suspendovati svoje javne aktivnosti koje bi okupile veći broj ljudi. Također u narednom periodu neće biti putovanja zvaničnike u druge države, izuzev ako to zahtevaju važni državni interesi. Marković je rekao i da je zabrinut zbog moguće pojave koronavirusa u Crnoj Gori. Ako se pojavi slučaj zaraze, bit će zabranjena sva javna okupljanja, dodao je on. Pesnik i akademik Matija Bećković kazao je da su litije u Crnoj Gori sve rekle bez jedne reči. Malo ko je znao šta su litije, a sada nema nikoga ko to ne zna. Pod krstovima, ikonama i zastavama, živi i mrtvi, krenuli su zajedno na mestima gde litija nikada nije bila. Rekao je Bećković na manifestaciji Ne damo svetinju u Beogradu, koji je organizovan u znak zahvalnosti za podršku koju Crna Gora dobije od Srbije. U Crnu Goru, kaže, teže je uneti sveće nego drogu, osim ako su tutnute u kokain. Mislili su da su crkvom završili jednom zauvek, kada su sahranjivali Boga i, kao što su radile ustaše, ubijali mitropolite i sveštenike. Iz njihove krvi obnovljena je sadašnja mitropolija Crnogorsko-Primorska, njeno sveštenstvo i monaštvo je danas na ponos cijelog hrišćanstva, zaključio je srpski pesnik. Svetska ekonomska situacija iz ugla glasovnih eminentnih stručnjaka izgleda kao kad uporno pokušavate da napunite bure sa vodom koje šuplje. Da li se opasnost od širenja zaraze koronavirusom koristi kao uzrok krize koja traje još od 2008. godine kada se srušila banka Lehman Brothers, situacija je danas mnogo gora, jer se samo štampao veštački novac od strane centralnih banaka i ponovo upumpavao u truli sistem. Može li najveća evropska berza u Nemačkoj da padne u jednom danu za 7%, a da pre toga nije bila precenjena? Ovakvim velikim preokretima se vidi koliko je spekulativnog novca u opticaju, a svetske institucije najavljuju nove milijarde pomoći, centralne banke obaraju kamatne stope, odnosno sipaju vodu u probušeno bure. Posljedice svetske ekonomske krize 2008. godine ublažila je Kina sa svojom razvojnom ekonomijom, ali ovog puta i Kina beleži minus u proizvodnji automobila i u drugim sektorima, delimično i zbog zatvaranja fabrika zbog širenja koronavirusa. Kako će se sve odraziti na srpsku ekonomiju, zavisi dosta i od toga da li je na našem tržištu kapital stabilan ili spekulativan, onaj koji se panično povlači. U našoj zemlji vreme je umereno oblačno, suvo i malo toplije. Na severoistoku je ponegde moguća slaba kiša. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 12 do 19 stepeni. Gledali ste Dnevni glas javnosti, prijetno veče.